vaholobye lava hlambanyisiweke namuntlha va tshembisa ku rhangisa vukorhokeri bya vaaki emahlweni. We are communicating the executive this evening, definitely, and this time is not going to be postponed. A swi se tiveka loko Panyaza Lesufi a ta tivisa kabinete ya Gauteng namuntlha kambe ANC va tshembisa tano. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimu Khosa riperile. Muavanyisinkulu wa tiko Raymond Zondo u hlambanyise vaholobye va kabinete yintshwa leyi nga thola hi President Ramaphosa. 30 wa vaholobye va ta va xiphemu xa mfumo wa nhlengelo endzhaku loko ku ri hava bandla leri nga hlula nhlawulo. Xandla xa President Paul Mashatile na yena u hlambanyisiwile. ANC va kume 22 wa swivandla eka 32 leswi nga kona. 12 swi nyikiwa mavandla yo kaneta lava nga fikelela ntwanano wo vumba mfumo wa nhlengelo. DA va kume 20 wa switulu eka kabinete yintshwa. AFP va nyikiwa 4 naswona UDM, PA, PAC, Good Party, FF Plus na Aljama va kuma xin'we hi vandla. Do justice to all and devote myself to the well-being of the Republic and all its people. And so help me God. So help me God. Vaholobye va hlambanya leswaku va ta rhangisa swilaveko swa vaaki emahlweni ku nga ri swa mavandla ya vona ya tipolitiki. Go and work with the team, deal with the problems, challenges if they are there, and obviously in every department there will be challenges. Work with the team there to deal with your burning platforms, your immediate, and then on the basis of what was the predecessor will have been coming from the same party, just from the handover report, continue the implementation. My first priority is to understand why is it that everybody is complaining about this department? Why is it that artists are struggling in this country? Why is it that sports people must have fundraisers while there's a department that can cater for that? Those are my first priorities. I need answers. I've asked them immediately today at 3 o'clock. I'm sure you are aware that the talk of the town, the talk of the country about health is NHI, which has generated a lot of steam and heat around the country, and I think that's going to be my priority. To think about it from the point of view of priorities, the first is about, of course, stabilizing the department. There are a number of acting appointments in the organization, so stabilizing the organization is crucial. But with regards to the task itself, I think that a focus on economic development and growth at the back of industrialization and reindustrialization is important, so we need to increase our efforts with regards to industrialization. Leadership ya department ni hlangana na leadership ya the state entities leti ti ri kona ka this department na the industry stakeholders ni hingisele ku twa ku ri ka bona va bona department i tirisa hani and yini lexi nga swi endla ku ri i teka department le isa ka level le i ta performa kahle yona so that i tsakisa vanhu hinkwavo. Kuna ti entities ta ku fana na vo SABC, vo Centec na vo SITA leswi tiko swi ti rhandzaku ene lava ku vona succeed, so role ya hina i ku make sure ku ri ya ti supporta i ti nyiketa ti resources leti va ti lavaku, but also i va guide hi ndlela ya kahle so that hinkwenu i swi kota ku succeed. Kabinete ya sweswi yi ri nhlaya le henhla swinene kusukela mfumo wa xidemokirasi wo sungurile. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi u languteriwe ku ya tivisa kabinete ya xifundzankulu madyambu lama. Vandla ra ANC ri tiyisise leswaku va tsandzeke ku fikelela ntwanano wa ntirhisano eka xifundzankulu xa Gauteng. Matsalaninkulu wa ANC Fikile Mbalula u vile na nhlengeletano ya mahungu eLithole House nhlikani lowu. We wrote a letter to the DA this morning to ask that we return to the negotiation table and not declare a deadlock. The ANC reiterates our firmly held conviction that the task of setting up government in the economic heartland of our country is both urgent and overdue. We are communicating the executive this evening, definitely, and this time is not going to be postponed. It's definite. This evening, we'll have the Executive Council of Gauteng. This is the document that the DA gave us
on the day I was elected the Premier. This document, the DA said, we are going to vote for the ANC on condition you agree to this document. And I want to read this document because it is this document that led to where we are today. And the document says, the composition of the Gauteng Executive Council, the Premier will come from the ANC, and the allocation of MECs is as follows. 7 MECs will be allocated to the ANC and other parties, and 3 MECs will be allocated to the DA. The composition of the legislature, the Speaker will come from the ANC, the Deputy Speaker will come from the DA, the Chair of Chairs will come from the DA, the Deputy Chair of Chairs will come from the ANC. Now, the principle of allocation of chairperson is based on an oversight model, where when a party occupies an MEC position, the same party shall not occupy the chair of the portfolio. This is the document the DA gave us, saying they're requesting for 3 portfolio positions. And that's what our SG say. We've offered that. Vukorhokeri bya nkoka byi yimisiwile ka masipala wa Giyani ndzhaku ko tshwa ka tihofisi ta masipala. Ndzilo wu vikiwa ku va wu sungule khixini kutani wu ya hisa xiyenge xo fikela kona eka masipala. Ku hava lava nga lova eka mhangu leyi. Maphorisa va karhi ku lavisisa xivangelo xa ndzilo. Lawa i masalelwa ya ndzilo lowu nga vanga ku kavanyeteka ka vukorhokeri eka masipala wa le Giyani. Ku tshembiwa leswaku ndzilo wu sungule xitofini lexi laha wu nga hangalaka eka kamara leri hinkwaro. Va xiyenge xo timela ndzilo va kote ku timela ndzilo wu nga si tlulela eka makamara yan'wana. Eka nkarhi wa sweswi ku le ku endliweni ka swikambelo swo kuma leswaku ku onheke nhundzu yo fika kwihi. Leswaku khixi laha hi ehleketelelaka leswaku ndzilo wu sungule kona ri tshwile ri herile na ceiling leyi nga attached ka rona ni ehleketa ku na toilet leyi nga khomana na rona a yimele mbuyelo wa mindzavisiso ya maphorisa lava va nga kona sweswi loko hi karhi hi vulavula va nga busy ti-forensic na vona ako wona wa ha yirisiwile ku va hi nga wu accessa hi nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona. Hi ta kota ku tiva hinkwaswo loko hi ta kuma report yo helela leyi yi humaka aka va forensic. Van'waswimawusa lava tirhaka emahlweni ka masipala va vula leswaku va ha chuhile. A hi chuhile swinene tanihi vaxavisi va kwala dorobeni ene xivangelo xa ndzilo a hi swi tivi i yini. Hi lova no kha ku huma musi ehenhla ka muako nxavisi wa kwala Giyani se hi le ku fambaleni timhaka ta ndzilo lowu nga humela tolo ka masipala. Vanhu vo tala va ya ka masipala mara a va le ku pfunekeni. Xivangelo xa ndzilo lowuwani a hi swi tivi xi nga va xi ri xa yini. Vukorhokeri bya siku na siku eka masipala bya ha yimisiwile swa nkarhinyana. Vatirhi va languteriwe ku tlhelela entirhweni mundzuku. Masipala wu vula leswaku hambi swiritano ku na matshalatshala ya nkarhinyana yo vona leswaku vukorhokeri bya lava va nga na minkosi byi ya emahlweni. Ku na leti hi vonaka ku a swi koteki ku ti nga endliwi na hambiloko hi nga ri ku tirheni hi nkarhi lowu hikuva vatirhi va ni suxile tolo namuntlha a hi le ku tirheni ho ehleketa ku loko hi languta xiyimo loko xo hi pfumelela va ta vuya va ta sungula ku tirha mundzuku. So mara ti-service leti hi nge hi ti hlawurile i ti-service leti ti fambelanaka na swa minkosi hi karhi hi langute vanhu lava va tirhisaka swilahlo swa hina swa le section A lava ku va va kota ku lahla maxaka na vanghana va vona va fanele ku va ta buka masirha na van'wanyani lava va fanelaka ku ta va ta tsaleriwa mapapila va ta kota ku humesa ti-birth certificate ka Home Affairs. Maphorisa va le ku lavisiseni ka xivangelo xa ndzilo. Epimani Balo wa mahungu ya SABC eGiyani. Vaehleketeleriwa vambirhi va ri ekhoto le ka Nyamazane Mpumalanga mayelana no dlawa ka Bonisile Mabuza va hehliwa hi milandzu yo hambanahambana ku katsa ku tlhakisa no dlaya. Va vuriwa ku va va dlaye Bonisile Mabuza endhawini ya Luphisi vhiki leri nga hela. Ntsumbu wa yena wu pfuriwe vhiki leri egojini leri a lahleriwe eka rona. Mutirhikulori Nhlamulo Mabasa wa vika.
Mavela Stshepo Madonsela wa 11 wa malembe na Mbuyiselo Isaac Skiti wa malembe 3 wa malembe a va ri ekhoto. Hi vambirhi va langute na nandzu wa ku dlaya Bonisiwe Mabuza. Hi ku ya hi vumbhoni byi kombisa leswaku Bonisiwe u nyamalile vhiki leri nga hundza ra vumbirhi ivi a kumeka a dlayiwile. Hi Musumbhuluko ntsumbu wa yena wu pfukuriwile eswirhapeni swa Lupise Pienaar endzhaku ku va un'wana wa vaehleketeleriwa a nga boxa laha Mabuza a nga celeriwa kona. Ndyangu wa Mabuza va hlundzukile tanihi leswi va nga pfumeleriwanga ku nghena ekhoto. Besifuna ukubona bulungiswa budlala inzima lebalulekile ngokuthi lokho vela kusivisa buhlungu, hayi kusivisa mina buhlungu. Silahlekelwa sonke la elikazi nasePienaar. Uma kulahlekelwa mine nalomunye uyalahlekelwa ene labantu bagujelwa abatiwa. Lokho kusivisa buhlungu singumndeni si-community kusivisa buhlungu. Ku tlhele ku kumeka leswaku vaehleketeleriwa va lahle ntsumbu ehenhla ka sirha ra munhu un'wana loyi a nga lahliwa hi lembe ra 2017. Ndyangu wa munhu loyi sirha ra yena ri nga onhiwa va vule leswaku va pfule nandzu ehenhla ka vaehleketeleriwa kun'we na maphorisa tanihi leswi maphorisa va nga cela sirha ivi va ri siya ri nga seleteriwanga. Singumndeni sive buhlungu kakhulu nesiphatheke kabi nanyala ngathi uthi ngingakhuluma ngithini. Ene singumndeni bese sicabange ukuthatha inyathelo sokuthi kuvulela icala la. Sivulele laba labegubhele umuntu lana siphinde sivulele emaphoyisa njengoba kwendeke sona niyakubona kugubheke kusona lithuna lidliphikile. Ene baphinde balishela iso. Bangalungisi. Siphatheke kakhulu kabuhlungu kuthi imithetho ungenda sona. Babuye batogubha umuntu lana baphindze bangalungisi la mathuneni. Siva buhlungu kakhulu. Murhangeri wa maphorisa exifundzeninkulu xa Mpumalanga wo khomela u vule leswaku va lulamerile ku khoma vaehleketeleriwa van'wana. We have a proof of everything in place, and as I'm saying, we are ready to take the matter forward. So it means really we've got everything in place. There isn't much to look for. As I've indicated before, was that we will definitely go on. We won't rest until we have everything in. Un'wana wa ehleketeleriwa Petunia Mhlanga u nyikiwile bail tolo naswona u yehliwa hi kumeka na riqingho ra mufi. Mhlanga a languteriwe ku tivonakarisa ecourt namuntlha kambe hi ku ya hi gqweta rakwe a nga pfukanga. Vaehleketeleriwa lavambirhi va vule leswaku eka nkarhi wa sweswi a va na ku tsakela ku endla xikombelo xa bail. Ku tengiwa ka nandzu swi yisiwe eka siku ra le mahlweni ra ti 14 n'hweti leyi taka. I Nhlamulo Mabaso wa mahungu ya SABC eka Nyamazani, Mpumalanga. Hi yisa emahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Vandla ra MK ri tshike ku ya emahlweni no yisa IEC ekhoto. MK Party ava endle xikombelo xo kaneta mbuyelo wa nhlawulo lowu nga hundza. MK Party ava lava leswaku khoto yi boha leswaku nhlawulo lowu nga hundza wu fambangi kahle. Ava lava leswaku ku simekiwa khoto yo hlawuleka yo lerisa president ku boha leswaku tiko ri ya vota hi vuntshwa. Xiyimbeleri xa ndhuma Ndivhudzannyi Ralivona loyi a tivekaka hi Makhadzi uri u boheke ku lomba mali eka machonisi ku xava tikiti ra xihahampfhuka ro ya eAmerika ku ya amukela sagwadi ra BET. Makhadzi uri mali ya yena yi le ku hakeleni ka swikweleti xa xibalo. U tshemba leswaku ndzawulo ya vutshila na ndhavuko yi ta hamba yi n'wi pfuna sweswi a nga xiyimbeleri xa tinxakaxaka. U vuya kaya laha Afrika-Dzonga na sagwadi ra BET namuntlha. Vanghana va ndyangu ni vaseketeri lava tivitanaka Cousinators a va te hi nhlayo ku ta seketela xiyimbeleri xa ndhuma endzhaku ka loko a wine sagwadi ra BET Viewers Choice Best New International Act vhiki leri nga hundza. Vaseketeri vakwe va n'wi ndhundhusele swinene va ri u vuyise ndhavuko wa vaVenda misava hinkwayo. I feel very much happy. Serious, I came all the way from Venda just to see her. She has not only risen our flag to be national, but she has made sure that the Venda flag is risen internationally.
vatswari vako va tinyungubyisa swinene. Nṋe ndi fanela u takala nga maanḓa arali i maipfi a tshina maipfi manzhi nga nḓila ine nda takala ngawo a thi ḓivhi uri ndi nga ri mini vhukati ha vhathu ngauri hezwi vha tshimba ndo to rali ndi zwine nda vha zwone nga nṱhani ha ṅwana wanga ndi a ḓihuza ndi a ḓikukumusa u khou mangadza nga maanḓa ṅwana hoyunoni ne zwo o thoma nga ndi zwa miswaswo ṅwana hoyu nda ḓi ri ṱhamusi hai ndi muthu ane a sokou ita zwa dzijoku dzawo matsiko u khou ya phanḓa nga nḓila eneyo zwino khezwi na musi o kona uri swikisa ngeno airport o ri hudza rine vhathu vhabebi vha hone na ndi takala nga maanḓa na zwa uri na dzi sapotara zawe zwe dza mu sapota na zwa uri a kone u swika hune a phusha a kone na uri a vhe oversea. Makhadzi o humese ti-album ta ntsevu na yin'we yo koma kusuka loko a sungule ku yimbelela hi lembe ra 2009 u ri sagwadi rakwe ri ta n'wi pfuna eka swa timali tanihileswi ku nga na swiviko swo u kolota hofisi ya xibalo ku nga SARS ku tlula mbirhi wa mamiliyoni. It's all about being patient, believing in yourself, and manifesting. Because I went there because I was manifesting and I believed in myself. So manifesting had to bring back this award, and now I'm going to gig, and my price is going up. They must watch out. Xiyimbeleri xa vunanga bya Afropop u ri sweswi u veke tihlo eka sagwadi ra Grammys naswona wa tshemba leswaku u ta ri kuma. Nhlangano wa bindzu ra mafurha va ri ku hlwela ku tivisiwa ka minxavo yintshwa ya mafurha yi kavanyeta bindzu. Minxavo yintshwa ya mafurha ku katsa petrol na diesel a swi fanele ku va swi sungule namuntlha kambe swi yisiwe eka mundzuku. Hi ntolovelo minxavo yi cinciwa hi Ravunharhu. Ndzawulo ya swicelwa ni mafurha yi humese xiviko xa ku cinciwa ka nxavo wa mafurha n'hweti na n'hweti. Ku cinca loku ka minxavo swi ta sungula ku tirha hi Ravunharhu un'wana ni un'wana wo sungula wa n'hweti. Kambe va hlwerile eka malembe ma nga ri mangani lama hundzeke ku humesa xitatimende. Kambe leswi a swi khumbanga siku leri ku cinca ka minxavo a swi fanele ku sungula ku tirha hi rona. Leswi tise ku kala ku twisisa eka vaxavisi vo tala laha swi nga vanga ni leswi vaxavisi van'wana a va lulamele ku cinca ka minxavo exikarhi ka vusiku tanihi ntolovelo. There was an unfortunate incident in that there was a press release from WITSEF, obviously a name on it, and it was an official document, and that document actually stated that the price change would be effected on the 3rd. So because of the panic, that document got really a fast track in terms of its circulation in the industry. So as we speak, I think retailers who got it then had to at some point set up the pump prices or leave the information with the people that do the pump price administration at night. And those people only had that document. And that's how then some service stations ended up selling, at discounted prices. Hi le tlhelo I mahungu lamanene eka vachayeri va mimovha tanihileswi minxavo ya mafurha yi nga hunguteka tin'hweti timbirhi ku landzelana. Ndzawulo yi tivise leswaku nxavo wa swiendliwa swa mafurha wu ta hunguteka kusukela hi siku ra 4 Mawuwana lembe leri. Petrol 93 octane will decrease by 1 rand 5 cents a litre. 95 octane will decrease by 99 cents a litre. Diesel will decrease by between 22 and 30 cents a litre. Illuminating paraffin will decrease by 24 cents at retail level, and LP gas will decrease by 22 cents per kilogram. The reason for these adjustments are the lower oil prices and slightly stronger rand during the period under review. Loko mahungu lawa ya amukeriwe hi votala General Industries Workers Union of South Africa yi vula leswaku ku hunguteka loko a ku nge pfuni ngopfu eka ku engeteriwa ka nxavo wa mafurha loko veke kona tin'hweti to hlaya. Nhlangano wa vaxavisi va mafurha va kombela ndzawulo ku humesa switatimende swa n'hweti ni n'hweti nkarhi na nkarhi ku papalata ku pfilunganyeka.
Randi yi tiyelere loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 18 rand 30 cents, pondo i 23 rand 37 cents, euro i 19 rand 78 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 34 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,364 hi awunsi, platinum i $1,003 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $86.30 hi mphongolo. Swipano swa nhungu swa le henhla eka mphikizano wa Euro 2024 swi le ku tilulamiseleni mitlangu ya quarter final emaheleni ya vhiki. Hi Wavuntlhanu Spain yi ta ya ombana na varhurheli va mphikizano Germany, ku ta landzela ntlangu exikarhi ka Portugal na France. Hi Mugqivela England yi ombana na Switzerland, kutani ku landzela the Netherlands na Turkey. Kasi yalawa emakumu ya mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri. Ti akeni Mkhalane u ta landzela na maxelo. Mina vito ni Matimu Khosa. Riperile. Riperile langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yinga loko hi langutisa kwalaho ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona lowu nga ta endla leswaku ku va na timpfula leti nga va ti ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Eastern Cape. Kasi loko hi hundzela emahlweni loko hi langutisa mundzuku nakona ku languteliwe mpfula leyi ta va yi kha ya mahlweni kwala xifundzenikulu xa Western Cape na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Eastern Cape, kasi kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku ta va ku ri na mapapa. Kasi loko hi langutisa na madambu ku languteliwe moya wa matimba lowu nga ta va wu ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape, kasi ku languteliwe na mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape. Kasi loko hi ya emahlweni hi langutisa mundzuku ku languteliwe magandlati lama nga ta va ma ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape. Kasi loko hi langutisa maxelo exifundzenikulu xa Gauteng ku languteliwe maxelo yo titimela laha Joni yi nga ta va yi kha yi famba kwalaho ka 19 wa ti-degrees, Pretoria yona yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 21, kasi Vereeniging yona yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 18 wa ti-degrees loko hi hundzela xifundzenikulu xa Limpopo, kasi kona Musina yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 33 wa ti-degrees loko hi langutisa kwalaho ka Bominga, Malamulele, Giyani na tindhawu tin'wana te le Germiston, kasi kona ku ta va ku languteliwe maxelo yo kufumela. Kasi loko hi hundzela etindhawini tin'wana ta xifundzenikulu xa Mpumalanga ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Skukuza yi nga ta va yi kha yi famba kwalaho ka 32 wa ti-degrees, Mbombela 29, kasi Ermelo yona yi ta va yi kha yi titimela yi ri kwalaho ka 19 wa ti-degrees. Loko hi hundzela xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi kona nakona ku languteliwe maxelo yo titimela laha Richards Bay yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 24 wa ti-degrees, Durban yi ta va yi ri kwalaho ka 23 wa ti-degrees, kasi Potchefstroom yona yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 22 wa ti-degrees. Loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela laha Mthatha yi nga ta va yi kha yi kwalaho ka 18 wa ti-degrees, East London yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 20 wa ti-degrees, kasi Gqeberha yona yi ta va yi kha yi titimela yi ri kwalaho ka 18 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa Western Cape kasi kona nakona ku languteliwe maxelo yo titimela laha George yi nga ta va yi kha yi famba kwalaho ka 17 wa ti-degrees, Mossel Bay 18, kasi Cape Town kasi yona yi ta va yi kha yi titimela yi ri kwalaho ka 15 wa ti-degrees. Loko hi langutisa Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela Appington yi ta va yi kwalaho ka 18, Calvinia yona yi ta va yi kha yi titimela yi ri kwalaho ka 15 wa ti-degrees. Kasi loko hi hundzela kwala xifundzenikulu xa Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela laha Welkom yi nga ta va yi kha yi famba kwalaho ka 17, kasi Bloemfontein ta va kha ku titimela kasi nakona kha ku famba kwalaho ka 16 wa ti-degrees, kasi Bethlehem na yona yi ta va yi ri kwalaho ka 14 wa ti-degrees. Loko hi langutisa a North West kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela nakona Mahikeng yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 21 wa ti-degrees, kasi Rustenburg yona yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 23 wa ti-degrees, kasi Vryburg yona yi ta va yi kha yi famba kwalaho ka 20 wa ti-degrees. Leswi hi mi khomele swona eka maxelo Riperile.